Explore ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Uba PT Saukumi, MLA Barim Ulaong, Batang Sisi Lalaban Aya ka Inaline Permit, Badban Weng ya Vice Chancellor ka Northeastern Hills University, Ladamon Menteri Rang Badu Kari, Narendra Modi, Bad Menteri ka Kampo Yeng Amit Shah. Uba Saukmi ulapan pau, ba ulami usnem thamai, bat ki khmi lenti ba ki mat ne issue, ki baydai bat ka judgment re ha uni usnem ara cara funrio, kin urlong no, kum ka LP ka bala slembha, ka ba kum ka judgment re ka lang non. Ki khmi lenti ba ka sarkar India kan menjur bat aino ya ka LP. Namar hakini kisi ki ba menta, la yoi ya ka jings ir jong ki nong song snong ka jalla barokoi, khamtam ha ka jingwan rung kar thap ki brio ki bahar rukom. La yoi bakani ka mat ILP menta kala khlibyang kumta ukuntu ya ka sarkar MDA bakan simkhya ya kani ula ongru wat ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance kabay try ringkat bar ka sarkar NDA ba layalam da ka BJP ha Delhi henry ula yoi ba ka sarkar BJP kamburam ya ka sarkar MDA tang khanderu halor Vice Chancellor kani hu upan pau ya ka jingsukhya ba ki samla pule ki mat jing e da ka jingbamweng ka sarkar BJP yo Vice Chancellor uba ki samla ki ladawa bade banweng no yo usnem thamai no poi usnem arjar arpunrio padi hibinti hon usnem arjar arpunrio ki issue ki bede jo je banrio ki issue bede jo jela hi barak koi ni hibinti baka sarkar Meghalaya par kumju baka sarkar India nama kini ki bon hi ki issue ke ba kung je pring don kam ya ka approval na ka central government issue bani kong ka deka inline permit kabala slam banakleng jong ajla ba je pring hi bro ko wi ni ya kan LP bakan baka sarkar India kan accept no kan approve no kan bakan aiga message sa po ka sarkar Meghalaya bangila approve ya ka proposal ka bandagan yang jadi ditha na assembly wanai no ILP hangi jo hapo ka jala Meghalaya pakata ba community namar hakini scheme ta i ga jing tieng ga jing sir jo binong song snong jong ka jala hi bar awai kam ta ba je preu jongi namar ga jing rong ki preu ki ba haru ko ki wan shakan jo ga sa jala jong ngira i ba ga issue ILP ga stan ban khut biang khut da ga daw barok ni so thu Beritang penmeta dengan ILP kalau bantai nakam yang jurung kerja jadi beliau di mana bah kami orang lebih dapat mudah di foreigners buat kita di beliau di mana jadi India jadi kena bagum kat normal tiga bang mana kalian jangan kepada dengan sarkar Meghalaya mana kalian juga akan simkhia dan nolong kami ya ka seriousness hak beli buat kami issue Nang berdakling jong ke sarkar India kan accept ya kan dia demand nak kalian jongi kebanyakan yang jongan ngam suku what of them jong make Democratic Alliance ketilang bar BJP hapo Meghalaya ketilang bar BJP ke long hapo hangki hapo Delhi dia ke sarkar Delhi kamburam ya ka Meghalaya Democratic Alliance hakajisha normally hi kumajulong hakajitilang bar di sarkar Abaga sarkar Meghalaya kawan dengan sarkar sendop kami Meghalaya Democratic Alliance hangti kawan National Democratic Alliance itrilang pemut kelong ba issue ke banakaliang state ni ha normally hi nakaliang jong NDA nak accept nama bare we are together ini work together we alliance together ajisha nakaliang joki kelong baladan kam buram ya ni ka nagale jungi ipha ya professor bagidon kam ILP dai kai ga ban nagale jo yo i hagni scheme ta ka jilla boro ko hi ka witness ka experience ba ka sarkar BP hapo Delhi prime minister Narendra Modi Amit Shah di top ada ki top top leader jo BJP i ba nagale jo ki no kimburam patan dia ro ya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance Gila rai dia kasi dalam rai dia bawa resolusi dia house bagi don kam ILP. Lalu ikan mau hagi pon mencuba, mesti pass ke resolution,
Nagalang siya bagi minister gali kendo, bagi sa malang gali kendo kolong Amit Shah. Amit Shah, oh don't worry, you go and celebrate Christmas. After Christmas you come back, I will give you ILP. Inakan mau bahag ko po ang nagalang ko kolong hadin Christmas. Nagalang jungi sawan, misal sa penulong penulong ba piwi kwa. Ba susi kolong hadu kata hadu kini geskim ta ngimpan bagalang Amit Shah umbat ya ketin. Take a long way of a susi, but sure he can give up. We cannot deny the fact, we cannot hide. Along the Nagalang Joga Sokar India, he can burom, he can make the Democratic Alliance. I've got a now on bling on Kamburom. And the Kaburom Kata is number yard. Escam Nagalang Jing, yo, LP hanging for a jella. He pipe back, Hadimba, yo, LP, Barom is your scan. You know, if I is your scan, but Baro, Bagajindawa, ILP. Kenong ikhwan baro, par kumjuk sem parang baro umdal weiru opersya. Par kai ka banna kali ban kai ka banna kali ang jong kai ka banna kali ang jong ilam ong ni ka por mata. Ada ILP ninyo apo ka jela. Kadi ka buram je IWP no sosnong. Imla ong mono de baro kadi ka buram no jongi mar baro khoi ni kwa ka long ya ka ILP. Par ka dong ka jingman bakraw. Par community ka long banna kali ang jong ki nongalam jong PHP hanale apo ka jela meklia. Nagalang juki kin hablong bukal kin aggressive makin kam nagalang juki kin ban pau ye jing serious nagalang juki panai ban lekin do biang ban kran biang prime minister Amit Shah ram ban nagalang juki kin suthu ban don kam ga ILP darang ipek menta ai go bon state India ka balai lam da BJP abai lam BJP kan no issue lagi ko ampolong menta kila man polong dangi ipek state menta tang majabi po Assam ini mengenai isu fair po Assam. Kaya ban nagalang jo Sokar o Assam agar pan maka dengan BJP rule state. Mundan jige ban yo ya kanu isu kaban nagalang jo Sokar Assam pedon kam. Dia kuat kalong nagalang BJP kumban nagalang MD ke terengkat lahang ni pada hi kapan buram ya kanir. Kabar pada jenging kaban nagalang jenging ki pai ba ramnon ki honorary citizen jo jela hi barakoi ki samla jo gani ho ki lam ngat sipun ke jingi aga bedai bat o present ni current vice chancellor samla hapani ki ka baskol ngo kolong lai kani issue kala long hot issue o ka jela aga bedai ke nomor bengi yang ni vice chancellor hadu ka dam la ban beng kapan pau kolong BJP ke long ni hi di jo BJP na tana kimuen pada dalam orang ni kepor mentang dalam BJP ke kuat mentang kalau penueng ni kan mau tu kepor apabila BJP kan dan show in a good time, in a good relation, in a good understanding, but Vice President Jokowi India baru sudah mandi resign no I yang now like excuse ke lomba on health condition bergum ko imkhia lagi lotang excuse tamu lagi sini tu yo lomba ni jadi community kan long benak kan schooling lo pada hak beri baru ni bahasan sila kapan nak yang jong sarkar meklia kana terpat yang sarkar dia benbeng dia ni buju wang dengan BJP lo kena terpat benbeng ande kalau penpau hi bakam dan kalau respect dengan penpau hang ni kalau bak sarkar BJP hi kalau ba wagi partner ki bedan apa alliance jongka dan dia dan apa sarkar juga kamburong dengan semua penagalan jong kajela ke jongi teng sosial ke jong je perdio sosial ke long nam kajela cui bagi dengan je belah ke jela ke berit pada ke jong por nomor nagalan jongi dan MP lo sebab argut WMP di sebab orang lagut kada nomor bagi red pan bagi dengan MP tang lagut iku nagalan jong sarkar dia kampurong dan ini hak semua kalau nagalan jong sarkar dia kadang kaman burom nak menta jong ke depan katong kam men bersekutu bah baka don kam ban ai ke protection ke bakhan nam ta je perrew jongi pada ka joko por hari ni sni menta lami pada sak issue ko bade jong kar mene ka railway line railway yang kan syai ye ba mentahi temporary ke railway aja perhi barokoi ke jela barokoi yang mangim don kam ke railway kat bompanio ka ILP namangi skutu man hak ai buram kalau nak tak NGO sebab kerja laju. Maka NGO sebab apa kalau begini je pergi berdepan. Jika pergi berdepan, ada kawan mata railway, tapi orang nak ke commercial train,
Lagi mendaki passenger train ke smooth ke train di ke train under is no different. Tinggal ngas tangan di kawai. Ai bagar LP kan ba. Ai pentrekam. Pada modal kam penari nang tai kita lebih ai lebih kita sekali pelan nong kata pada the second phase part of this question in future. Hadi malabiang pada ki anji menjadi anda ke bertajong jeprio jungi ke jelah jungi. Parminis concern pada jeprio berpan. Experience tiga nong. Kalau sorkar India kan suku kolong nak bertajong jongi kiret pai. Tinggi community hi hang ni. Maka benda basahi kalau ka syongbi ka sorkar bailam apa jong jelahi berapa we. Maka sobro maju ko ka sorkar syongbi ka sorkar apa ko dilian ki. Maka suku kolong nakaleng jong ka sorkar Meghalaya. Nakaleng jong ki hi kalau nakaleng jong ki pau ya kata ka sincerity, ka seriousness. Community kalau nak kalian ada Delhi kan hak ban perkat. Kapor hi kalau poi ban nak kalian jungi kalau bah ni hak ban penting kena bagi isu ke benda Jeprio ni hak Bu Ahmad. Paling dan kamro ban nak kalian sorkar. Bahkan Syilkhia ban convince ya ke sorkar India. Pada high time dan kamro ban ulong no yakini isu ke benda jong Jeprio, bar isu jong jelahi berakoi.